senta kumera Mario kwenta kuvavava riperi na kumamukela maAfrika-Dzonga tindhawini hinkwato laha mi kumeka mi ri kona. Vito ni ri jaha ra Mhlengwe Jeremia Mabasa. Before hi nghena makeni ta kombela mi subscribe leswaku YouTube channel ya hina yi ta kula, Ntikelo TV yi ta kula ku ya mahlweni, yi ta mi phamela timhaka hinkwato ku ya mahlweni. Namuntlha hi nge vulavuli mhaka yo hlupha, hi ta hi langusa xivangelekulu lexi endlaka Matsonga ma changana, mawa, tinqambi ta ku fana na vamani Mapele The Boss, Hangalasa na van'wana vo tala mi ta va twa kwala. Mara timhaka ta today hi ta ya langusa ngopfu ka Mapele The Boss cause hi yona ni la ku vulavula ngopfu hi yena Mapele The Boss. 2014 Mapele The Boss va humesi a va ha ti vitana Mapele xibelani hi minkarhi leya Mapele xibelani. Mapele xibelani va humesi album yin'wana ya va yi cinisa ngopfu, yi cinisi ngopfu ka gaza album liya a ku ri Good Friday. Na swi tsundzuka 2014 ku ri Good Friday va yi humesa na Mannes Matlala. Album liya yi xavise swinene, a ni lava ku hemba Matsonga ma ka hina, yi xavisini album liyani. A va yi tirhi na mani, a va yi tirhi na ti-producer timbirhi leti ni ti tivaka mi ni nga ti vona ka khale, Prince Rangani, Hlavutelo Nice Records from Virtual Productions. So lexi nga va xi vanga ku Mapele The Boss va tikuma va ri ka situation leyi nga le ka yona no va wina i xilo swimbirhi ntsena. Swimbirhi ntsena swi nga endla Mapele The Boss a va wini. Ni nge yi bambeteli ni ta ku win cause va humesi na album a hi kotangi ku yi twa lembe leri, so ta ku wa ku ha xin'wana. So mhaka yi vi tshama so Mapele The Boss va sukini ka Virtual Production le area man Hlavutelo Nice Records va ya tirha na mani, va join va Joshiri vana va Mr Post. Va Joshiri mani wa Mr Post loko mi langusa hi nkarhi loya eka va music wa Xitsonga wa ha nandziha. A ku ri na mavandla mambirhi, ku ri Black Poison leyi a yi khomiwe va Prince Rangani, Jambatani, Phesi mfana na va Sandlene Vuyelwa, va Kensi, tin'wana to tala titlambhi leti na tona ti nga twaleki. Se a ku ri na ku lwisana, a ku ri na Team Chirimani na Black Poison. Se a ku ri na ku bifana laha. Mara lexi mistake ya one leyi nga ta endla hi Mapele The Boss hi leyi, twana lani ku byela. Mapele The Boss u vi a sungula ku bifa mani Ben Mayengani, ende loko langusa nkarhi loya Ben Mayengani nkarhi loya a xirile henhla ngopfu. Hileswaku loko bifa Ben Mayengani machangana hinkwawo si a manga na music wa wena mi nga wu teki enhlokweni like a va ku zonda. Se Mapele a rhandziwa ngopfu nkarhi loya, mara u vi a timoxela hi laha nga bifa mani Ben Mayengani. Ene xi xa kona u cinci studio a nga ha tirhisa na Hlavutelo Nice Records na Prince Rangani. A ya bahala ka Mambawule na Joshiri mani, not ku ri vona va bi, mara ku na ku swilo swi fambelana. Leswi a swi endliwa hi mani hi va Nice Records a swi nandziha. Ku na nghoma leyo Jim Gerila Jim ni ta Jimo yi hi cinisi ngopfu na track 7 liya. Track 7 liya yi produce hi Prince Rangani liya ya Red Card liya, ni ta za ni n'wi nyika khati nuna wango. Hi tona ti-track leti a ti karhata na vo KFC a swi endliwi hi va Prince Rangani swilo leswiya. So loko a cinca a humesa album ka Chirimani Production na yi tsekatseka yi ba, mara yi tsekatseka swilo swi ta moxeka laha Diamond a nga suka laha ni ka Chirimani Production. Xivangelo xa kona veti ku na ku lahleka ka project album ya Mapele, hambi ti yi langutisini swi ku ya hi na information ya swona hi nga ta famba hi tenga hi swi tivi ku va a cinci production. Mapele na hi munhu wa swi kota ku ti chayela, wa ba keyboard Mapele wa yi tiva, mara a nga tokotangi hi ndlela leyo ku a nga ti chayela album ya yena. Se u sungule ku tirhisana va Sono the producer va bifa Mayengani. Beef nkarhi wun'wana loko lava ku nghena yo lava ku duma hi munhu yi dlina yi ku veka hansi na vanhu va nga ku tekeli enhlokweni. A sungula ku bifa te Mayengani na va GP the Caterpillar, va bifa Mayengani swi hlanganana. Mayengani xi kha xi nga respondi phela. Ene Diamond loko se a langusa ku loko reason kulu yo a lava ku Mayengani xi responda, a lava ku vuya music na pfuka hi Ben Mayengani, mara xi n'wi tirhiseli nqondo a xi respondangi. Ku a xi swi tiva ku loko xo responda u ta pfuka, vanhu va lava ta twa ku se ku ta responda ku kwini. Ben Mayengani u tirhisi nqondo a nga respondi. Se swi hi ndlela leswi endlaku Mapele The Boss a va na nyamutlha na sweswi Mapele The Boss u ringeti ku pfuka hi Ben Mayengani a za huma hi sweswi. A huma a no va sayitini ra Ben Mayengani no kombisa ku i xin'we xi nga leader ku Mapele The Boss a va a wini music. Ma swi twisisa ku va a cinci ti-producer a tlhela a bifa na Mayengani hi nkarhi walowo Mayengani u rhandziwa hi vanhu. Ve nge tshiki Mayengani vanhu va tela wena. So
na music wa Mapele. Loko twa Mapele humesa album vanhu vo tala va ha swi teki enhlokweni. Early January or January March this year u humese album, mara no vula sweswi a ni tivi na risimu na rin'we, Mapele a ti lunghisi, tlambhi ta magaza ti lunghizeni, beef ya dumisa nkarhi rin'wana ya dumisi yo wisa ti lunghizeni. Xin'wana xa kona lexi a ni lava ku xi kombisa siku ra namuntlha lexi ngi wisaka titlambhi ta machanga, ni nga ha vulavuli hi Mapele. Titlambhi to fana va Hangalasa a ku ri tlambhi ya yi dumile mitlangwini, tibexeni a ku ba yona, mara timhaka ti ta biha laha a nga ha tirhi na vadawu. Loko u lava ku u ri tlambhi u lava ku vanhu va ku tekela nhlokweni, xi xi ku endla va ku tekela nhlokweni loko u rhambiwa ka ti-festival ni ka ti-event or kwihi, mali leyi va ku charge-aka yona ni wa ha ti-promota na wena tiyisi yana kwalaya vanhu va ta swi tiva okay ku na Mavasa ku na J Vavasa xisexa xa ba hi ndlela leyi vanhu va kha va ku tekela nhlokweni. Mara Hangalasa se a ri ku tlakukeni a ba na vadawu, music ya u rhandziwa, mara u sungulile leswo a choma loko vanhu va n'wi vitana va ku famba hi ku lava so a ku a nga perform. Ku na leswi a nga tshama a swi vula ku a nga perform ti-tavern, swi n'wi endla ku awa hikuva vanhu se va nga ha n'wi rhambi. A cinca na producer a nga ha teki na vadawu a ku hi yo ta endla hi swa yena, music wa yo vo cinca na namuntlha na sweswi ha rila u ku hi Hangalasa. Where is Hangalasa guys? Hi lava Hangalasa na Mapele. Xin'wana xa kona ni byela na n'wina ti-artist ni mali ti-promotaka mahataku ku cincacinca ti-producer swa onhela music wa Xitsonga. Moni ku music wa Xitsonga ni nge vuli hinkwawo ni analyze music wa Xitsonga, ni analyze leswin'wana swa mapiano. Ku cincacinca ti-producer ta swa onhela swi endla ku it's either swi onhela producer yaleyo ku loko ku ri ku a yi duma hi wena swi endla yi nga ha dumi, or swi onhela wena loko ku ri ku a wu dumi hi producer yaleyo swi endla ku nga ha dumi ka van'wini va thuku na loyi a nga ta wa. Se if u tirha na producer ya wena leyi u nga sungula music u ri na yona, loko ku ri ku na xin'wana mi holovelaka swona or nkarhi wun'wana mi pfa mi hi pani ya marito, swi kahle ku mi ri vambirhi mi swi lunghisa hayi ku holova mi famba separate ways. Vanhu vo team ya dingana, team ya dingana. Ni ta kombisa ti-example leti tlambhi to hlayanyana. Ivi na vo swaswaswa a va chaka silika va famba va suka va ya chaka panyas lowo chela man Mr Post DJ Pride va ku hi sweswi music wa twala mara wa ha fana khale hi karhi va ha ba vo xitsayitsayi la ku sasameta. Hi wun'wana Man Flora va humesa album va chaka mabevani ku sunguleni va suka va ya chaka team Xirimani. Hi trending album a hi trendani, music wa ha fana khale hi tiva swa ka mabevani swi matcha ku na voice ya vona swi fambelana. Khale ka khale na ku ri na mani a ku ri na DJ Choir a va beliwa hi no dzinja ka no dzinja record, va suka va ku va ya chaya swa vo va ta tendle studio xa vona, music wa vona wu cinca ku sukise kwalani vanhu va huma ka DJ Choir va nga ha yingiseli swa DJ Choir. Ku vi na mani ku vi na DJ Nature, ma n'wi tsundzuka DJ Nature. Van'wana mi nga swi tiku na DJ Nature mara mo tiva tinghoma ta yena hileswaku tlambhi u tiva nghoma mara tlambhi a wu yi tivi. Ku na remix yin'wana a hi remix i nghoma yin'wana yi nga yi cinisa December ya 2018 ni nge swi rivali, Memeza a nga yi vona leti nghoma a nga yi vona. Dayimani a beliwa swilo leswi a hi DJ Slick mara u cicina ya chana va Desperado DJ Sydney, mara ku va cicika yena swi n'wi wisile, swi ve swi n'wi wisa hi ndlela leyo. Wo gcina ni ta ku mani loyi a ngisiwa mara se swi ta kona Ben Mayengani u chayina Prince Rangani a suka a chaka Sikiza. Loko mo langusa a swa ha fani na khale, a ni nge vulavuli swo tala ni swi vulavuli ka episode 1 hi Mahingani. So ni kombela ku na n'wina titlambhi mi vonaku video clip leyiwani mhaka yo cincacinca ti-producer yi veke nhansi ya wisa, if wa ha lava ku duma ya wisa ya dlaya. So hi swona ni mi khomele swona sikwini ra namuntlha machangana ka hina xo gcina ni nga ta mi kombela xona, subscribe mi share tiliki ku channel ya hina yi ta kula ya ha sungula mara na swi vona ku ya ku yi ta kula. Subscribe ku xin'wana na xin'wana hi ta kota ku hi vonisana kwalawani na swin'wana na swin'wana hi ta va hi kha updateana kwala. I kumi vana na siku ra kahle.